Ayan, dito. Lutik yan, oh. Manggugulo talaga lagi. Oh. Sayang. Dito na lang. Siling nandito. Hoy, siling! Dito, oh! Hala, parang lag to siling, ah. Ay, shit! Wala akong mana. No mana. Si Yosh maglansot buto. Nakita mo yung comment niya. Kanina pa yan, ah. Wala nga si Kitty. Kahapon nandito yun. Ba't wala nga yan? Kaldag ka nga, madam. Kaldag, bakit? Ala, layo ko. Ayun, patay, gagi. Oh, kuha nyo na yan. Nice. Te! Pwede na akong sumali ba? Pwede sa MM or ano. Out ka dyan, Parza! Ulti ako. May ulti tayo. Kaya ata ni Jed si Guinevere, ah. Pwede din sa'yo, Jed. Pwede din ako sumalib sa'yo. May sanib ako, Jed. Sige. Nandito ako. May sanib ako. Kasi Parsa patay. Ay, baka pumunta dun sa ano, eh. Ito ata mamamatay dyan. Wag na, Jed. Baka kailangan ako ni Karina. Go. Huwag ka umalis. Tara. Dali. Go. Sabi, papakuha ka pa. Dali, nandiyan na si Karina, oh. Gabi. Ay! Huwag kayo dyan! Ang hirap, no? Patay mo, oh! Bago patay niya na! Hindi pa namatay yun, eh. Sa MM. There are so many things I want to learn. Launch attack! Hello po pala, Madam. Tristan. Tsaka si Tristan, Josh. Si Jed kasama ko, tsaka si Mac dyan. Lord, sige, Jed. Meron ako. Sige, Jed. Nothing frustrates me anymore. Go. Sige. Josh Ramirez like Go. the street. Go. Kasi yung mage, ano yun yung mage? Yung mage, ayun, patay. Yung mage nakakainis si Evie. Tara. Push na to, nakakainis to iyo. Nakakainis. You'll be fine. Ult is not ready. Out. Initiate retreat. Analyzing movement. Mama ako. No. There are so many things I want to learn in this world. Ult is not ready. I'm back. Naalala ko yung MM10. Ay, nagpunta nga siya sa akin dito kanina. Team destroy the turret. Tirin. Nandito siya kanina. Road to 1 stars talaga. Bakit? Invited ka sa TikTok? You know what loneliness is, Tetra? Ult is ready. Launch attack. Ult is ready. Yung MM dito, oh. I feel warm. Dito ako sa MM pupunta, ha. Sana ba ako sa MM? Stay.
Siguro yung MM dito, oh. Huwag kang padukot, gagi. Ayan na. Guys, help! Uy, tulong, tulong! Go, go, go! Tulong, guys! Patay. Ayan. Uy, patay na yun. Nakakainis talaga yung Eve. Yung Eve kasi visit eh. Naku. Tara, tara, tara. Launch attack. Ano tayo? Battle spell request backup. Request backup. Ult is not ready. Ready na. Dito, dito, guys! Attack the turtle. Ult is ready. Request backup. An enemy has been slain. Go, 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 go! Putek na Eve yan! Analyzing An movement. enemy has been slain. You have slain an enemy. Save by my Angela. Ayan, Angela lang malakas talaga. Kung di kayo nakasaniban ni Angela, patay kayo. Basic talaga. Asan na ba yung mage na yan? Hindi ko nga nakikita. Destroy the turret. Analyzing movement. Sige, may sanib ako. Attack. Sige lang, sige lang. Sa'yo, Jed. Sige, wag na nga. Okay lang. Yung MM. Can you hear my heartbeat? Ult is ready. Uwi muna ako. Request backup. Salamat sa bumibisita. Solid na tumatambay. Thank you, Chantal. Ult is ready. Na-all malakas. Saniban kita, Jed. Paanin mo yan si Guinevere. Wait. Nanood ka, di ba, Jed? Launch attack. Tara, teka, sige, si Karina na. Dito na si Karina. Launch attack. Sige! Sumanib pa ako, sayang. Gagi. Sayang yun. Dapat sa taas na lang ako sumali sa MM. Wala akong sanib out. Magaling naman siya tumakas. Yawa. Yawa. Naka, di makatakas yung MM. Di magaling, nakatakas siya, gagi. Team destroy the turret. Initiate retreat. Sige. Gagi, wala akong sanib. Initiate retreat. Ult is not ready. Request backup. Wala akong sanib. Gather up the Lord. Request backup. Where's Eve? Jed, hanapin mo tong mage na yan. Nakakainis eh. Nothing frustrates me anymore. Wala akong because the ult. will always come. Ult is not ready. Attack the Lord. Killing spree. Tara, may sanib ako. Punta nyo na. Go! Oh. Gagi. Okay. Malayo ka na. Naglalaban-laban pa dito.